Katonene uberuriyo mjenyi mukuru ashoborere ngurukundo yeri kusinga biconco byona ibiranga yatere kandi nico kiretera abantu aba bahangara mu bushwere na Paul akigamba ntwaro w'ibintu bishaka kwicereza okugira amaso konke conco eco kunda conco kireye conco byona koko mutari mu Kristo nechichoncho echo chokunda tokwasa kuchijera nawe cyo ni njangwe kiretire abantu aba kumara imyaka yona nibakundana kandi necweka iki itwashoma umuyizoberi aba bintu bajaguze imyaka 5 mu bushwere kandi bahabwira abantu kujunwa bikiriza kwaburwa ubito ubwo barabase kwangura ubushwere bwabo muje bahabura no kureba ngo bahabura abantu bakuru bareke kweza ibintu bitashikiri byo kwezambaza bakazabona hone cyo kibaretera ofitaguma bajya abantu barunje kandi ukunda baziye babo n'abataye babo abantu kubahabura ni bahuri kigabo cy'abanga Bushenyi abo kuba ukawajita hamwe warhanga n'ucyanga kandi abakuzamo kashabura kora rwate n'itege kugizamo ushemira kumusezera none kuzamo ibyakushikaho ngwene rero ni simba hangati abakristayo batari bamwe na bamwe abamazire imyaka bari mu bushwere nabo bahiro babuze bwabo ahanshunga yo bushwere mazire mu imyaka 5 kandi umukanisa kunagira umukanisa ni hamwe businge ni hamwe amagara kandi nyine na rukundo n'abantu kandi na ruhanga kandi ikindi kuko zo mukanisa uyitegereza kwongeraho umukwetegereza inkorengana nunje n'abantu kandi inkorengana nungi na ruhanga mbwene wazo mukanisa noba oyine kubanya echori kandi umukanisa nyoko nashikiremu najuno natunga ubusinge natunga amagara natana n'ebyenseji mbwene bindi gukora byona nimba ndi state kajuno 2015 nareba mukama nawe cyo nahati nkiriyo wa mukama kandi neka yanjye yona ya mukama tujundwe tuyikirizo imyaka yanjye ni imyaka 8 ibyo bikiri aho Bishop Katonene ahigira bembeze bekanisa ukorekera kubasikacyona kurebekangu bareka inkwatanisa nungi hagati yabo hamwe n'abembeze b'amakanisa bahumwire wowe ngiri yarahanga rwiragumize munegendo meisho bakamabitu bakuru bebyange tukubaturimo kwereza kwitu kureba kwatanisa hamwe omukwereza mukama n'umukombeka ekanisa ya Kristo kandi no kuvuzya injiriye izina rya mukama takumanitinywa kandi narahabwe ndashaka Glorious Rukundo aba Sky TV agenshonga abikiriza